на второй сеанс остался. Да. Не знаю, куда девать свои эмоции. Мне так все понравилось. Sin güne bizi alasın ömrüm ağışlarım. Hilda senden korkup bana yaşarken. Şalına kama. Буадан келді. 500 километрден Жапқабат көреге. Буаға келіп, Әнібер Нұрғалиев концерт қойды бізде. 3 күн бойы. Қазір міне мен Шалдыдан звонить еттілер. Тағын келеді. Буадан 500 километрден Әнібер Нұрғалиевті көреге келдім. Өзіңіз рөлдәме? Жоқ, иптесім біле келдік. Иптесім біле келдік. Әнварны не үшін ярадыңыз? Или Әнварны өзін яратмайсыз? Жырлары Өзім яратабыз бек. Бек мотор. Оның хәтлі басып тұрып, мотор итеріп жырлай. Вообще яратабыз. Саң дейсің мәлі деген жырым енді бек қаты яратам. Ең бірінші соны есеттім. Саң дейсің мәлі деген буада ең аттықтан жырлады. Әр сесі болса да буаға келсе тағы барам, буаға келемін жоқ ма? Бек яратабыз. Біздің буада бек аты қуаршал дадаранарға ескетмелі болды. Ішкен әз болды біздің буада. Я бak. Уже не командашем yazdım. Numator çürgensin bana. Bir şoban mı mina? Ясно. Наша семья любит тебя. Ey, Макси indirdi. Дұрысын әйткенде, менің бетінде бұл бірінші генә концерт түгел, Хадиша Мәрилар концерттамын. Но менә ике шәһәрем бар. Толқынланып келем. Ол Уфа һәм Шаулы.
Şallığına değil, şallım. Ufa günleşeydi, diye sen Instagram'da şallım deyip yazasın böyle. Sen de elle başladın mı ötenler kıvıktı. Ну, мен бүтән шәле әйтәмем, чөнки белмим ниядер, күп еллар элек тәүге тапкыр миңа Татарстан тамашачысы ачылды Чаллыдан. Беренче концертларым бит инде Ирек абыйның концертларында мин чыгыш ясадым. Ихлас белән беренче шунан күңел радиосыннан минем җырларым яңгырады. Шуңа күрә белмим ниядер, Чаллы минем өчен Татарстанга теге күпер дiyeyim икән, капка дiyeyim икән. Теге Фәрил абый 8-дән микән теге беренче концерт куйганда, Әнвәр Чаллыны алсаң Tatarstan siniki olacak dedi. Hürmetli benim şallarım, sizge çeksiz rahmet. Beni şulay 3 gün devamına şulay matur edip karşı alganınız için, şeşkeleriniz, bülekleriniz için, yoktu izleriniz için sizge zor rahmet. Ben dulkınlanıp geldim şallaga, çünkü benim için şalla büyük, şunday cevaplı şehir. Çünkü benim birinci konsertlerim Tatarstan'da başlandı şalladan. Fenil abi bana aytgan edi, birinchi sonli konsertimda Enver Şallı'nı alasın iken Tatarstan sana ışığını açar. Allah'a şükür bütün yerde de tolu zallar bilen karşı aldınız. Şallılarım benim. Ben sizni yaratıp kuşaklayayım. Siz de beni yaratıp kuşaklayınız. Rahmet sizge, yaratıp. Күңлем кылларын, жаным, жаным, unutalmam жаным. Üzgeledin, tilgeledin, күңлем кылларын, жаным, жаным, sen bitmeyin. Yaşlı golüm izgilgine başkalarga gitip barar. Sensiz kan minsiz güne Gönüldegisin ettisin min anıp bayan verin. Sen mina ne
что-нибудь, свет, чтобы туда лучи падали, не будет? Вот этот, в прошлом году же, помнишь? Чтобы они вот так, хотя бы красные или какие лучи туда, чтобы хотя падали, чтобы... Если его тагира нет, значит он пипец. То есть он так все, тагир там, большая поддержка, как будто халаваны тоже манелы саварвит, диде. Килип альфетка, юкатуга, тогда винабр не была инди салай. Ну, валар для какой-то общины веряешь. Да, общие как бы, да. Они то, что синюзингряга, как будто команда. Исәнлек саулык анарга беренче урында. Бик зур рәхмәт. 2 сәгать 2-гә дә зал туп толы, кичке 7-гә дә туп толы залы. Молодец. Концертка килдегезме? Естественно. Да. Ушыймы? Да. Уже не первый раз. А жырлары ушыймы? Да. Үзе? Үзе дә ошый, жырлары да ошый. Хороший семейный, положительный человек. Вообще супер мужчина. Бик матур, бик моңлы җырлый. Уңышлар үзенә. Сез беренче тапкырмы концертында? Юк, инде икенче тапкыр. Яшьлегемә кайтам әле, bir җырлап узам әле. Йөрәгемнең әрнүләре бәлки басылыр әле. Яшьлегемә кайтам әле, bir җырлап узам әле. Йөрәгемнең әрнүләре бәлки басылыр әле. Йөрәгемнең әрнүләре бәлки басылыр әле. Яшьлегемә кайтам әле. Көз алдыңызға кедерәлісің, бір иратны қырында қалдың қыз болмаса. Ол ират бола алмай. Мен енді әйтәсім келе, меңе қыр вақытта да ерем мен әйте. Әнуар, сен ешмәші ялышып биттің ме? Сен қалас тойды. Бүтін нәрсе меңа, балалар меңа, ашарға пішірге меңа, бүтін нәрсе меңа. Шулай бет, ират шулай яратылған еді, ол шеттен ақша шерге керек бет. Енді әліктер теге охотиться еткендер. Дұрысын еткенде, шынапта, мен енді сізге, міне сіз көрігізше, менің барлық жырларым бағышланған сізге, қатын қызға. 90-95%. Иратқа қора басып жырлап тұрып болмай бет енді әбе. Міне неше мен өзімді өз алдыма кедер әлбі. Міне сізге, мен даже дауышым бітсе де, мұңланып отырам сізге қарап. Çünkü siz şu hallık güzelsiz. Şu hallık matürsüz. Mine, benim sizge dilesim kile oile bəxtli. Süygenleriniz özünüzünü süyündürsün. Siz bəxtli bolğandagına irat bəxtli hem şın ir bola. Şuna göre mine avaylarga, yigitlerge aytasim kile, süygenlerinizge matür sözler söylemeyiz. Hiçindigine hal olmasın da şu kadınlar koy vakit dürüst bulmayı şu vakitte da. Ey canım kayım kafuyu. Ben seni yaratam. Öten bir versene gerek mi? Aşından işiniz bəxtli varsız. Rəhmətlimin Xudayıma nimasini nasip etkenge.
Рәхмәтлемен синең әнкәеңә, сиңа гомер бүләк иткәнегә. Сиңа яшәү биреп, мине хисле итеп, тормышымнан нурга бергәнегә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә. Гомрем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетендә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә. Гомрем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетендә. В общем, мы приехали на концерт Анвара в Москве, в концертный зал. Космос. Концерт просто космос. И Саша с нами. И человек, который не понимает Татарский. Татарский очень ничего, он пришел. Ну а чего? Даже на второй сеанс остался. Да. Будем жарко? Ладно, Рахман, я очень рад. Мы, короче, как фанаты с тобой. Там хлопали, пошли. Ну ладно, Хлопали? Рәхмәтлемен сиңа, җан сөйгәнем, язмышымны гөлгә күмгән. Сказать спасибо огромное такому большому количеству людей, что собралось, и вообще Анвар Нургалиев самый лучший. Очень душевный человек. Хөрмәтле минем яраткан тамашачыларым, мәскәүлеләрем минем. Зур рәхмәт безгә шулай мине зурлаган өчен. Мәскәүдә генә түгел, бөтен җирдәге барлык тамашачыларым сезгә бик зур рәхмәт. Сездән шундый яктылык килә, нурлар чана, аны тоя белергә генә, тоерга гына кирәк. Рәхмәт сезгә шундый булганыгыз өчен. Сагышларым, син минем сагышларым, син генә бизи аласың, гомерем агышларым, сагышларым, сагышларым, син минем сагышларым, син генә бизи аласың, гомерем агыш. Бүгін 13 октябрьда Мәскәүдә Космос драмтеатрында, Космос театрында Әнвәрнең концерты иде. Менә дигән шәп концерт бактык, рәхәтләндек, биедек, җырладык. Тагын киләләр безгә Москвага. Көтеп калабыз үзеңне. Без сине яратабыз. Здравствуйте, сегодня был прекрасный концерт, прямо я даже не знаю, куда девать свои эмоции, мне так все понравилось, так все было классно, мы с ним даже фотографировались, с Анваром, с Нургалиевым, мы даже с ним фотографировались, о, класс! Biz Anvar Nurgaliyevni bek yaratamiz, u talantli jurchi. Bugungi konserti eskitgich bo'ldi. Alga tabada shulay ishlarga yazsin, ajirlarga bizni shodlantirga. Yalgız baran Atlıyım ikev yürügen yollarına Sizlerine indi Karılar yağgan 1991 жылны менен сахна йылым башланган ушу залдан сәнгать училищесына мен мәктәпне тамамлап конкурга кирдим. Шуннан башланып китте. Ә калганын соңра хәзер сөйләрбез. Sine күзлим Sizlerine karılar yatsa da
Анвар белән 1997 елда таныштык. Мин Өфөгә Бәләбәй калаһынан килдем, музыкаль мәктәпте бөтеп, шуннан соң монда беренче көннән танышып алгайнык, танышып алдык Анвар белән. Күрше генә бүлмәләрдә яшәп, ул вакытта мин аны уйлыйм, нык көчле, нык авторитет егет иде. Чөнки ул белән ул бәләкәсләрдә көстә өлкән кеше дип карап торманы, бөтәһенә яклап йөрүне ул вакытта мин шуның белән миңа истә шулай дип калды ул егет. Шуннан соң бер Анвар укып бетте ул алдарак, 4нче курс мин 2нче курска килгәч, ул институтка укырга инде һәм аның артыннан мин килдем 2000 елда. Шуннан соң ул аның анда гаиләһе, семьяһы бар иде ул вакытта. Шуннан соң мин дә өйләндем. Шуңа без аның белән бергә күрше бүлмәләрдә тагын да очрашып, шунда яшәдек инде. Здравствуйте. А мы так художники. Да. Хотите зайти? Налево. Публика подограть, уже на поры. Вот, да, Ишкуат Малина, Нидер Хазрета, Нидер Дубра. Девочки. Да. Знаешь, всегда шевелят где-то зумя. У воспитательных шикармила. Бескоша брас. Здрасте. Можно посмотреть комнату? А мы дальше по-другому. Ничего, я миллиард всего. Свет ключика дает. Yok gerek mi нормально никого не было. Без гаиләләр белән бергәләшеп дуслык итеп йөренек. Аның семьяһы прекрасный семья дип әйтергә була. Ул вакытта малай гына Рафаэль туды. Минем дә малаем тугас Рафаэль дип куштым. Ике күрше балалар бергә үсеп, бергә яшәп, шунда бергә яңа елларда бөтә байрамда булган байрамнарны бергә үткәрдек. Ул вакытта мин Анварда хәзер кеше ышанырмы юкмы дип әйтсәк, ышанырмы юкмы, ул вакытта бер теге бай дип булмады инде. Студент вакыты ул эшләп йөрүне, подработкаларда йөреп, һәм мин дә эшләп йөреп, подработкаларда йөреп, без сәнгать эше белән алып бармадык, эшләмәдек. Безнең любой эш килеп сыккала, шуның белән без. Меня имя образцовый бульмет отрывал. Да? Очень аккуратный был. Здесь у меня шкаф стоял. На кухне шляпяный. Ну хорошо это. Ну, почти дальше вокалиста решали. Ну вот, Барбара старается, он бачи какие-то дали передания. Ну, Козлар молодцы. Да, это, в общем-то, старайтесь, Витя Образцова, говорит, была комната. Расскажи, что делали-то здесь? Ну, без муда занимались, у Шаргап Шрейк, им гитару натрают. По-моему, да, даже без пианино там угадали, по-моему. Они убрали, да, было у вас? Без укаганда же Илшайк, вокалиста же Илшайк, та Шейдер Шепрге. Дни рождения мы проводили вместе. Что говоря, ну, біздің заман көңілдей. Қазір айтармын мечектер, но мы все очень дружные были. Вот я хочу сказать вот следующее. Вот Ада Нинер, да, у нас самый дружный это Нинер, это и вокалисты. Вот два отделения, да, они вместе поют, вместе пьют, вместе танцуют, вместе от души, это, от души работают. Вот поэтому все от души у них. И вокалисты, и Нинер. Два отделения, которые у нас, Игнат Ильич. Говорит, самая образцовая комната была. Да. Тимуда и всегда мне дальше шкаф вторая. Шифонер, а дальше как будто как кухня бульганой. Да? И даже, по-моему, вот эти шкафы, они те же самые, по-моему. Те же самые стали. Да. Пока. Да. Ну, обои уже ясно, другие уже. Ну, они делают. Окна те же. Ну, сәнгатьтен онытман ул вакытта. Барыбер тырышып, студияларга йөрүп, студияларда ягылып, аларның бер группаларга бергә йөрүнеләр.
хәзер Аллага шөкер, менә мин телевизордан карап урланам, алар белән. Мондай ступеньләрдә үтеп, алар шу хәтлем үсеп килгән аның тырышлыгы белән үткән. Аның ярдәмчылары белмәем бармыдылармы, юкмы, аның ярдәмчысы иң беренче аны Ходай Алла бабай булган һәм гаиләһе. Чөнки менә көндез укып, кискене общежитиелар эшен алып барып, төнен студияларда записывать итеп. Аны белмәем, хатын-кешеләр, хатын-кызлар улар аны макталам булып. Но гаиләһенә зур рәхмәт әйтергә тиеш тә, ул да әйтергә тиеш, чөнки иреннән түземлеге белән бергәләшеп улар шулай итеп үстеләр. Менә шушы кайыннарны 97 елларны без утырттык. Училищены тамамлаган вакытны, менә монда дан икесе булырга тиеш яның. Икесе корган. Менә бу шу березовый рощаны утырттык без. Менә шушы җирдә, шушы дворда, димикән шу йортта минем яшьлек елларым үтте. 91-ләрдә килгәнек, шунда бергә җырлашып, җыелышып, бик күп вакытлар узды, бик матур хатирәләр, бик матур чаклар. Менә теге җир монысы түгел әле, менә монда тәрәзәне мин ачып, Салзакичның җырларын яңгыратайм монда колонкадан. Бөтенләй ятыва, ич яңгырыйдыр монда, акустика бик яхшы монда. Менә монда икенче этажда бу минем вокальный классым. Монда укыдык. Безнең астана тегесе столовые. Ну, 90-лар ул безнең өчен бик күңелле, бик матур вакытлар булды, әлбәттә. Шул. Бу чыршыларны мин белмим кем утырткан. Менә кайыннар точно безнеке без утырттык. Selam. İyi. Şuna selam et. Seni selam et. Яшьлек урамдары, тулы хыялдары, бер шатлыкка туймас итәрҙәр. Өфө юкәлләре беҙҙең хакта әле, япрак яра һөйләрҙәр. Өфө юкәлләре беҙҙең хакта әле, япрак яра һөйләрҙәр. Шушындай егеттер янында басып, яшьлеге йықпас микән. Онда не память минем. Без 91 елда мин сезне монда караган. Онда. Менә шуны сөйләйм. Да. Онда, по-моему, мин беләм, Салатовый барыймы, югыймы дисәк, мин сезне нигә дисәк. Юк, да юк янда. Менә поэтому мин анда сез генә истә калды. Тагын кемнәр булган, мин не помню анда. Анда кем булгандыр инде. И анда. Илһам абый бар иде. Нигәдер сез истә калды шунысы. Әфьяр залга бар иде. Юк иде. Юк. Анда не иде. Райга алып килгән инде. Бураны бар. Да. Если бы я знал, я бы вместе с вами пришел, что у вас такие. Нам был пири, надо было делать. Я тоже находился. У нас есть еще? Есть еще один костюм. Так, вот сюда, вот Ну, могом, что ли? Давай. Все будет офигенно.
молодцы! Ишетмейміз, давай, давай, давай! Biz sizni ишетмейміз! Жанарымда тибен оз шишмесін Әлләйіндей қасы үйден Туңған ерегімнің бұзы әрі Яратамын деген сөзіңінен Яранған ерегімін үттірдің назған Қойындырдың татылын азыларған Өмірім бойы барын күткен жаным Тынышланды ярын тапқаныға Қолған ғұмырымын сенсіз бәғірін Уздыр алмам инді бір күніде Yazmışım sen ışanışım buldun Yanımda bulşu ömürge Yaralanılan yüreğimin üttürdün nazgan Koyundurdun tatılın azılargan Ömrüm boyu barın kütken canım Tınışlandı yarın tapkanıga Nazgan, koyundurdun tatılın azılargan Ömrüm boyu barın kütken canım Tınışlandı yarın tapkanıga Birge tatlı balsaq iken Məxəbətnin bəxit olmasa Yazmışımlı xülday parlaydım Yalğızlıqqa bərük solmasın Yaranılan yüreğimin üttürdün nazgan Koyundurdun tatılın azılargan Ömrüm boyu barın kütken canım Tınışlandı yarın tapkanıga Yaranılan yüreğimin üttürdün nazgan Koyundurdun tatılın azılargan Ömrüm boyu barın kütken canım Tınışlandı yarın tapkanıga Ömrüm boyu barın kütken canım Tınışlandı yarın tapkanıga Я представляю, завтра тебе будет не... Ну, завтра тебе будет нормально. Сегодня юбилей, завтра у него будет болеть, не знаю, что там будет болеть. В общем, я тебе хочу подарить вот именно Таиландтан. Меня келген гулять, вот лично меня гулять и... Дарулар мында да? Дару. Иртен тұрғанда, уже алсаң да, хәминді, ну, дальше сам знаешь. Бүгін ярамай, да? Бүгін, давай не надо. Радик, я честно говоря думал, ты что шубу хочешь подарить? Я думал, это...
Так. Никак. Так неудобно там. Это все, я готов. Галиф, я готов. Готов? Алмаз, güzel. Üzlerin kök gibi bigrek matur bugün birge menge bullap yaşardı şulay diyen sözüm istemiken indi hazır büten gelsin başı buldu kuşaklama yaratmışam kuşaklama sizden kuren anlayın bellen yüreğini yargılama kuşaklama yaratmışam kuşaklama sizden kuren anlayın bellen yüreğini yargılama. Taşlap gittin niye silmini kaldırıp şicirlerden bakıp dizeledin yürek sıkrap yana seni görsem eğer niye yazmış şolay bu taldı kışaklama yaratmışam kışaklama sizem kuren anlayın bellen yüreğini yargılama. Küzgü yağmurlarda şiller bilen kildi gaful etti dallarıma bastı yine gene irken gaful ite almam belki büten minem süyen yarım kuşaklama yaratmışam kuşaklama sizden kuren anlayın bellen yüreğini yargılama kuşaklama yaratmışam kuşaklama sizden kuren anlayın bellen yüreğini yargılama. Kuşaklama yaratmışam Sen koşanını yapma bildirdi. Bu bir tane yanlışır. No, молодец.
Молодец, мен өзім в шоке, если честно. Меня дальше можем да просто жерломаска. Я тебе желаю, чтобы ты всегда был здоровый и счастливый. Hürmetli Ufada yaşaşı tamaşaçıları, sizge çeksiz rahmetimiz yetkilesem dile. 5 gün rötten siz mene şul hatlık tamaşa yaştırdınız. O drive, o energetika zaldagı anı көрерге керек, аны сөз bilen aytып bitirmek түгел. Biz barımızda 5 gün boyuna bir valnada oldık. Büyüdük, jırladık, yıladık, güldük. Rahmet sizge. Rahmetim şeksiz. Yaratan bin seni üzülük Okşeşkelerle biremizi Benim için tuğan Matturumsin Yazmışımda benim Bekitimden Yaranıgan yüreğimin üttürdün nazgan Kıyındırdın tatılın azılargan Sağışlarım, sağışlarım Sin benim sağışlarım Sin benim yazlarım Sin benim nazlarım Gönüldegisin aytmışsın Min anıp koyan belim Sin mina nerse delisin Min sina şunu delim Gönüldegisin aytmışsın Min anıp koyan belim Sin mina nerse delisin Min sina şunu delim Yaşlığım tonunda babının kanı bir yıldız Mehabbet dilinden tügelmin min yalgız Sin benim yazlarım Sin benim nazlarım Sin benim canımın yardısı Ну, достlar, biz başlayız. Yaratan bin seni üzülük Okşeşkelerle biremizi Göz yaşların görüp donmasın Min yaratan seni appagın Yaratan bin seni üzülük Okşeşkelerle biremizi Göz yaşların görüp donmasın Min yaratan seni appagın Göz yaşların görüp donmasın Min yaratan seni appagın
yüreğime Kagılma gittiydin, gittiydin Ümitler birgen Güngel köründe Sin idin, sin idin, sin idin Yalgızlar deyip, yazmışlar deyip Aldama, aldama, aldama Yanıma gelip kapılar minden Hazırsın sorama, sorama Yalgızlar deyip, yazmışlar deyip Aldama, aldama, aldama Yanıma gelip kapılar minden Hazırsın sırama, sırama İki kabızda suyun utunu da Mini yana, mini yana, mini yana Bir yerde kıtlı Bulan şoklarını Uylanan, uylanan, uylanan Yalgızlar deyip, yazmışlar deyip Aldama, aldama, aldama Yanıma gelip kapılar minden Hazırsın sırama, sırama Gel, yenişimdesin Bəxtli, bəxtli min bilin Niyesin iken Kütmegendesin Üttedi süyüler yok bilin Yalgızlar deyip, yazmışlar deyip Aldama, aldama, aldama Yanıma gelip kapılar minden Hazırsın sırama, sırama Yalgızlar deyip, yazmışlar deyip Aldama, aldama, aldama Yanıma gelip kapılar minden Hazırsın sırama, sırama Hazırsın sırama, sırama Ne bu haber? Ралина? Ралина, спасибо тебе за такой букет наш. Сен менің жырларымды яратып келдің бе? Может, жырлап та бересің? Споешь что-нибудь? Давай. Иди. Ну ладно, после концерта споем, ладно? Хорошо? Sarı şişkerdesin Girmegen bulaydım Sarı şişkerdesin Girmegen bulaydım Fazal, nu yaratan ben sizle Siz beni Sarı şişek iskelegen Ellerim gayiplimi Din boyuna düşkelegen Ellerim
iplimi Din boyuna düşkende Din boyuna düşkende Sarı şişe güzmegiz Din boyuna düşkende Sarı şişe güzmegiz Sarı şişe güzmegiz Yalnız bana güvenmeyiz Sarı şişe güzmegiz Yalnız bana güvenmeyiz Sarı şişe güzmegiz Yalnız bana güvenmeyiz Ozan! Ayaklar sizge! Sarı şişkeniz Yalnız kurmağın Sarı şişkeniz Yalnız kurmağın Yoktaşım Rüstem Gizatoli жеткен жырым. Син adına. Kozan! Siz eserime bu jırımı kağılıklarga! İşitmeyin! Yollarımda beni uçrattın Sine güne Bəxtimsin Var qanatın Sine güne Yollarımda beni yarattın Sine güne Məhəbbətin Göz qarашın Barı simağına Simağına Gülə giden Güğelimde Suyumda Eğer bir uzakta gitsem Alıp giderim senin üzerine Simağına Gülə giden Güğelimde Suyumda Eğer bir uzakta gitsem Alıp giderim senin üzerine Ozan! Gözlerinden bir özgerdin Senin yerlerine Ağırlıklı Güder mi senin belenine Məhəbbətin şılı izin Simağına Şarlarına gülə giden Barı simağına Simağına gülə giden Güğelimde suyumda Eğer bir uzakta gitsen Alıp giderim senin üzerine Simağına gülə giden Güğelimde suyumda Eğer bir uzakta gitsen Alıp giderim senin üzerine
gitsen alıp giderim seni üzerine. Kazan! Hürmetli benim Kazanda yaşayan tamaşaçılarım. Suhlatlık meni bugün zurladınız. 3 gün davamında biydiniz, jırladınız, benim bilen birge buldunuz. Mene köpmü siz mene bülekler. Onu aytib bitirlikte tugel. Rahmet sizge şunday bolganınız üçün. Men yaratam sizni. Duyulsa da yaşlığım izgilgine başkalarga kitip barar. Sensiz kan minsiz güne Ömürdegisin aytmıysin min anıp bayan belin. Sen mina nerse delisin min sina şunu delin. Ömürdegisin aytmıysin min anıp bayan belin. Sen mina nerse delisin min sina şunu delin. Elbestini soylaganmın yoldaşı da ömrüge. Senin bilen min baxtli bizning yürek gül birge. Elbestini soylaganmın yoldaşı da ömrüge. Senin bilen min baxtli bizning yürek gül birge. Senin bilen min baxtli bizning yürek gül birge.